eng manok ng tikok. Abak amaranon eng manok ng tikok at mune kasiglang mamamagpalpatok. Isabong niyo ko po nga ng manulawok, magaling kong tili karingang kang manok. Delane ping tikok hininang manok na ketaking sapungan hiyaring pasabong ya. Inyang misikad ne hiyang kesi karana ing mekatapitong kanarul amatwa. Inyang mayari na ing pamagpatimbang ing manok ng tikok laluyang mayapa. Pusta mo nga namo pera mong inutang agyu kaya namo matuayang palula. Inyang ing bitis na mirinaneng tari king pamagmayabang lakwas ng misubi. Karen mong taid ko nga ng mamayani ing matuwang palulang mapatad hiyalahi. Lalo na pangeni makitari ko pa, bitasang alayang ilabaning matwa. Inya sana amo, ulitan ko keka, iposta mo nongan pera mong tarala. Penwala neng tikok ing misapin-sapin akayabangan ning magmamagaling. Denganggang pera na pista na noman pin enemengitagan metong mumang kusing. Kilug na ning gradas kay patning tuktukan ding tari ding manok lekoro kalupa. Ing manok ng tikok kaniyane mipasdan kingikit ng tari ning kayang kalapan. Amo talnan mo ko, mo ko bibili, nung ipuknos mo ko, pilmi kong mulay, balako ako mo, nga ng sibi-sibi, oting kalaban ko, tiniya namang tari. Ikas kepo.